thutha wa wetereri kwa ihinda iraya riu kigina kia Hustler Fund ni kurugurio akenya aingi ao aria ni athukumia nini magikinyia kuheo mweke ukomberwo kigina gia kumateithiriria biacara-ini ciao na njira huthu ya thimu ciao. Niko na size ya rigiji size yako ile maua mzuri iko. Karibu sana. President ndagitari William Ruto agiitika kwandikithio ta muhuthiri wa mbere wa kigina giki riu akigathiriria mubango uta njira ya mwanya ya kuhura njeki onjoria nini na kigina gitanyihiirie ciringi bilioni 50. This platform and that 501,000 is important to millions of Kenyans. That's number one. If it was not important to millions of Kenyans, we wouldn't have sat down with these great people and with serious banks to have a conversation about the Hustler Fund. Harite na ria mbere ria Hustler Fund andu kiumbe magukorwo makiamukira ngombo cia gatagate ga ciringi 500 na 50,000 itene ria kirere gitanyo kuhe biacara nini ngombo cia kuma 50,000 nginyagia ciringi 500 itene ria gatatu ari ikundi iria ikwamukira ciringi 50,000 nginyagia ciringi milioni 10 gukuna ria itene ria kana rigitigirira sako ni ciamukira ngombo cia gatagate ga ciringi milioni 10 na milioni 100. If 90% of all these lending platforms are lending between 100 shillings and 2,500, that tells you how important or how much 500 shillings or 1,000 shillings is. The hustler has found his way into the decision-making table of this country. And this is a fund that will transform the bottom of our pyramid. Kuna akenya ingi makoretwo mari ngombo cia njoherera ngiruku hari ngombo cia uri president ni agwetete kigina giki ta kigina gia thogora muhuthu riu njoherera hari ngombo ikirihio gicunje kia 8 hari 100 hari o mwaka na gicunje gia kifogo turuma kifogo 2 hari 100 hari o muthenya. Hustler Fund haihitaji hiyo mambo yote na haihitaji committee na sio lazima ujue mtu yeyote. Kiriro kia Kenya ingi aria marari itari-ini ria bururi ria CRB gikoneka gukorwo kiigwitwo riu gutari ona umwe gutigirirwo hari uheani wa ngombo ici riu ritana rikirutwo kuri aria othe makomba gwikanyira na kwagirithia mutugo wa warihi wa kigina kiria makombithio niguo kuibaimbirio muigana wa ngombo iria mangioya. Pesa ya siasa hailipwi, pesa ya biashara inalipwa, na wakati unakopa na kulipa ndio unapata nafasi ya kukopa pesa nyingi zaidi. Na mlipe, kwa sababu mkikosa kulipa tutakwama. Sijui mtalipa hii pesa. Ona kuri ugwa bunge ya mwaho wa Azimio la Umoja nimehejete gutigirira kigina giki ni gia thengio riu makiuga mutaratara wake wa thondo na rumirirwo hari gugikinyaniria. We realize that the president was making mere statements of puff and there were misrepresentation of facts. Makiaria na andiki ya mohoro wa bunge nimamenereirie thirikari ya Kenya Kwanza ni kiria maugite ni kwaga kuiga kiraniro kiao kuri ya Kenya riu makiuga marihi ma njoherera hari ngombo ici ni kionereria gia thirikari kwihithira Kenya na guthukuma nao. That there should be no interest rate that should be charged on the people taking Hustlers Fund. Look at the manifesto of the Kenya Kwanza is by far very different from what has mutated into a Ponzi scheme or a pyramid scheme. Riu akenya aria mangienda kwamukira ngombo cia Hustler Fund no mekiguo kuhitukira kodi ya *254# thimu-ini ciao na kurumirira mutaratara. Handini ya Kameme TV ritwera kwa ni Bataru wa Mwangi. Asante sana, nitaomba